Pripremiti sve sastojke, zatim odvojiti maslac, mleko i mleveni keks za koru. Maslac treba da je odstojao na sobnoj temperaturi kako bi se penasto umutio. Naizmenično mu dodavati keks i mleko i mikserom ujednačiti teksturu. Pripremiti okrugli kalup prečnika oko 18 cm i u njega izručiti dobijenu smesu. Ravnomerno je rasporediti po dnu, izravnati i odložiti sa strane. Pripremamo fil tako što sve čokoladice izlomimo i otopimo u mikrotalasnoj ili na pari. Za to vreme umutimo mascarpone u koji lagano dodajemo istopljene Kinder čokoladice. Nastavljamo mešanje mikserom da se fil ujednači i dobije fina kremasta tekstura. Na koru od keksa izručimo dobijeni fil i ravnomerno ga rasporedimo. Spremit ćemo preliv tako što u šerpicu izlomimo belu čokoladu, dodamo slatku pavlaku i na laganoj vatri otopimo. Dobijeni preliv prelijemo preko torte. Po želji dodati seckane orašaste plodove i ostaviti tortu u frižider da se ohladi i stegne.